Dipu Bokajan Hamren Haplong pen polling site huatum Halloween polling station anat kapangno. Difu Gop College pen sector plike prahini polling site huatum Methangadi malong kebar. Vote ki jok ani huri bohong dona pumunti si Karbi Anglong District Magistrate pen 144 CRPC ki pi. Karbi Anglong along ta ghonta plike praner kep hor kangkil araki rimlong le junlong le. Kardom Karbi prime time long penili junali timungpi non berdang ton pen arju ikha. Polling station mate vote ke jok adim ake hello langdam si sector plike prahini polling site pu atum jangmi create truck ani difu Gop College pen kengkam chejor pontang ro. Dipu LA constituency lapen Hauragat LA constituency along vote ki jok adim mate polling station plike prahini do. Ake hello polling station along apor pen kapale dam jiaphan difu Gop College pen jangmi create truck ani polling site pu atum arideng EVM VVPAT lapen kilig ason amung cheponsi polling station along chidam printilo. Ahin ke do pharo hini ra create truck polling station along jangmi create truck si ani si polling site pu atum dam thuji. Dipu pen polling site pu lapen area sangho tumki damason Bokajan Hamden lapen Haplong pen ta polling site pu lapen area sangho tum jangmi create truck ani ake hello polling station along kengkam pachejor pangcheng ponlo pusi nilitum phirangge kat news along betanang pale. Karbi Anglong District Magistrate penjang mikrainer cap ani kedoji MP kilik monsa mangbong kedolong ji aphan pura jang mikrate truck ani anikang sampho apor pen Karbi Anglong angkang 144 CRPC ki BC ajaha kasai khamkhe pon pusikat ni salong pirtalang pale. District Magistrate pen 144 CRPC ki piateng MP kilik ani polling station pen 100 meter arlo bangpho pen aki ong amunit chingrum long le dharna hai hoi dolong le Badu non vote ki jok abang puapan pachik sak long le beng phan long le la pen ther hap long le monsa mangbong si bang putin ta methang avut jok nang po aron karkan abang pu bang phiatum methang amat si adai duji puta district magistrate pen lam toy sotak pen pipon MP kilik along pacheton si Karbi Anglong district election sai kam pen jang mi create truck ani kangsam pho apor pen arakia hormurim long le mate hor jor long le jun long le pusilam toy mate order pipon Karbi Anglong district election sai phu pen jang mi create truck ani kangsam pho apor pen jang mi creaner cap ani an ghonta plike praner cap apor madua munita arakia hormurim long le birti long le jun long le jor long le pusilam toy pipon lam toy along hotel kicho kijun ahem kulat munit ke chepeng adim hithi kulat hahu along arakia hormuri long le lapen kiliga hut lahai araki pen kachipa hello nang jiputa lam toy alo along pachitak konthu non malam so porphan beta mong ton pon iksena. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth.
The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. Nilingkan kray silobot ke joktang. Nilikai ta mathadam. Niliki piagot lakha pondoma. Kalite nilike berate mission along klang pameloma. Nilikai ta mathadam ke joka tengpen ke patini avar sai doma. Ningke hanga bang phophat ke joka vote klo dam lo puang thai doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dichi. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adichi vivipet henlo. Nilining dorik ason anthir thipen kang sai un adichi. Lake isi salajong pen karjab adichi lo. Lapen EVM along Cherap lok ahor mulo. EVM la pen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth ar lokilut. Vote ke jok ahem ar lokilut dam pen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang loma. Ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kampli kang chap alu klang luma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang luma. Labang so kang chap alu achet second troxian si klang choji. La so apilo te amina chi thui pen che beng pet si isi yang deng along che thap dam thot po. VVPAT ke isi aki mi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar la pen nili che chini. Komata phansi vote ke jok vek ma la pen. Nili theklong lo kopima ning ke the klardak chengbarkri ke jokvek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hammer lo pen barbe ya prang e phong vvpet along patini te kang tha laki ke mesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti la pen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta Ningkan krenar kep choklo pulute polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic right ate non ke nang leji lok sabha election in koira sir ke aput vote chok dun ignon
Palm Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhot birta long wangthulo kiso det atuma phan doctor nurse atum pen ingprim ki pomahut ke arenga long tula pen dowai hi det sikipi bonta non malom peria thak pen pum plot si kiso atuma phan ingprim ki pia birta jangmini phai crate truck ani pherang ke hundor kro hamren pen birta nang pale hamren pen kilometer thom ke dujia ke helo ampua hi thi along ki do Ajay Kumar Chauhan tu inur a pharmacist alang like pinang an kisu ka chilang dam atuma phan ingprim ki pi peri lumle pin pensi ki pu kusi ingprim mati injection ke chipi dam long bek atum pen apoi ke bijinai ke bang ke ma pini ka don ke pira chi umi kisu thekti ku hotli mati pi chi lo la pi pen pen sinang pum la plut lo ke bijita achi lom po am par nang ni lo ma pi pen pen sinang pum la plut lo an si la suhut mane lang li guardian do bo mate nani pangke lang ba do family an kala sori hem sinang bo per lo ante la so BGP dat penang di kisu me dat lumba mate ko son me la BGP dat pen dang te pumas ni ning ke wang ke ni ning ni pok pumas abi si jo tu pi khangjang ro angke da aku nang hang tulon ke nang don su chadet lo su mang ni pensi dai la pia thak pen sinang pi la puluma pi nang pas hiri de ma la so pi bang chi oi thap pe ma pe ma direct si pum plot lo ku son lo la ki pi ke ye pu apinyat athak pen pum plot pi athak pen pum plot ante la so pen kisu me ima mate ka preka kisu la son to ima la pen bala bi pi det ma aning wang tu phak dat lo ang par dak nang hang lo ke la pen ke nang dun de pesen do pang dun de det lo ma hamren pen ka tu di dowai wan tu sipi ahok alam ke chini dam jia pan phirang ke atum pen adima long an ka humri da mahut ke long atengke Ajay Kumar Chauhan ke West Karbi ang long kheroni asor posi chithan alang ri dowai ke jor ingprim ki pi asai meghalaya hoi ke to arat atum along ningkan crate truck an bak du dun tanglo la anang bong ke alang liphan thangnat akhe no asai ke claim arju dun long lelang pusi rat atum pen than bon ta ladak ampu hawar along nang ke to pen pinang an kisu ka chilang dam atum aphan peria thak pen ingprim ki pi alam pen pinang an atum anikang samse doko phirang ke atum pen katar lip dam ahut alang lirideng along thangnat dowai ke jor la pen ingprim ki pi un alu hai hui avi chitame phirang ke atum angno Ajay Kumar Chauhan methang ki claim ki chokche alam theke asam ta ki prokri মনে কাপড় গুছাইছিলো তেখেতে মানা কৰিছে বুলি মই এইটো তলত থাকে নহয় জেঙেটো এই জেঙে যেতিয়া গুছাইছো তেতিয়া মানা কৰিছে বুলি একদম ছোৱালীয়ে গাভৰু বুলি দে মই মাৰি দিছোঁ আৰু পাতলা আছে তেনেকুৱা নিয়ম আছে নেকি নাই নাই কিন্তু তেখেতে বাধা কৰাৰ কাৰণে মই মান ৰখাই বাধা কোনে কৰিলে তেখেতে ছোৱালীজনীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি সংবাদ মাধ্যমে প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলে তেখেতে বোলে সম্পূৰ্ণ কাপোৰ ওপৰত আপুনি মাৰিছে আৰু এনেকুৱা নহয় হয় হয় তেতিয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া মই কি ক'ম আৰু মইতো এনেকুৱাতো কৰা নাই কিন্তু যদি আপোনালোকে কি কয় আৰু আপোনালোকেহে জানে এইজনটো ইয়াতে কৈছিলোঁ তেতিয়াতো মই কৈছোঁ কাপোৰ গুচাম বুলি তেখেতে কৈছোঁ নাই 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 এনেকুৱা দিব নালাগে মই কৈছোঁ ভণ্টি চা এইটো মই কাপোৰটো গুচোৱা নিয়ম আছে থাক যদি তই নামানো যদি তলতো আছে যে জেঙীয়াটো এই জেঙীয়া পাতলা আছিলে চাইছোঁ তেতিয়া মই দি দিছোঁ আপুনি নথি পত্ৰ হাতত নাৰাখা কিমান দিন হ'ল নহয় বেছি দিন হোৱা নাই এই মানে জেৰক্সটো আছিলে কিন্তু বৰষুণত একবাৰ বাইক দি আহোঁতে ভিজি গ'ল বৰবাদ হৈ গ'ল তেতিয়া মই এইফালে কাপোৰ ধুইছোঁ কাপোৰ চেচ হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই ধৰক যে ইয়াত দোকান বহাৰ পিছতে কেইদিন পিছত মোক কৈছে কাগজৰ কথা মই কৈছোঁ মোৰ বেংকত আছে কাগজটো এতিয়া পইচা পূৰ্ণ নকৰিলে মোক বেংকে নিদিয়ে মই BM ছাৰকো দিছিলোঁ BM ছাৰে কৈছে মানে কাগজ পইচা কিলে নহ'লে মই bon sitame kisu ka chilang bek atum alam thepen ajok bajar committee atum sitame aning to oi alam the chipakla lasi alang litum bangso aputhak prabjin pen ka chingwai ji aphan phirang ke ang no pachini dun chilang atum nangli tuma thingno paklang de phinang tum pila saputhak kesu kachilang atum pen lasona birtanang le rokapi pulodang te la bangke nil tum tap alang li phana bangke dak alang li
non kidam tang son si klem bom pulo tang te nil tu mabang ta da ka bang ke la so teng pulo te ning dong de det lo la song bon mana kisung bang sarkar phanang tum bachini luma la medical sub center ke bije phan oh la ke batai lo political party tum hana ke thek ding dum han ke lage seta sarkar ten non kidam tang bongan ke lang dim lang lo seta no mat ke dangi tum long ke medical sub center puta welang Number 17 Socheng Thenta constituency ke parlo angkang Kaliveti Khasia rong along jangmi ni phai crate truck ani ada por phai cre isira achitim apor malom pen number 3 autonomous district SD parliamentary constituency pen BJP asong pen Karjabdun Horen Singh be farman vote ke hangpia mai ke paman pon abeta pherang ke pen beta nang pale Socheng Thenta constituency ke parlo angkang prek jam adim vote ke hang amaya long Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong PP pen kijapon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Aluhi Aman pen Chetong Dunsi MP candidate Horen Singh be farman vote ke hang pidun Lason tak si BJP State Councillor Orson Rong Pila pen Lunse pi bari rong parpi pen Chenglok pinangan BJP asong along Klembang Pubang Piatum Chetong Dunsi BJP asong pen Karjabdun Horen Singh be fan ongdung avot pen Hainang Jipo akimang pen vote ke hang amaya long RD pidun Maya long BJP asong pen kachetoy dun MP candidate Horen Singh be fan rat atum akachirap kacheto dun pen abang Putin sitami ador kiso vote pen ke pahai thek jia fan kachuning ri pado labang so kilik along BJP asong jong si hailote non ansu se Karbi Anglong angkang atok anu along kaching tur asai claim pon long po lapen arjiding lui pen akachi song mate akimang articles 244A sitami pachun pon thek jia fan claim pon po buhai hui alam the than pa jermi pon si mai mesen pen pachun pon Karbi prime time manggela pon si kang ton pon iklo domi thakmi kurang tu